Audio Jungle. Kardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Dhoni Hanse lapen Babu Singh Hanse atum sarpi sarphu lapen hemi jangri atum atangka chupilap BJP a sorkar nangchari det pen kido kelak hemi jangri atum aphan kanghon thepar piksi jasebet sorkar pen kipipon PMAYG a hemso sarpi sarphu lapen hemi jangri atum aphan kapanong pi atangka nangke jang apas buk anki rong alidar mate panbari Hanse arong amikar Babu Singh Hanse lapen Dhoni Hanse atum chopi det lapen apas buk ta cherai pi det pusi ke phovek atum pen ningduk chepaklang pon Panbari Hanse arong laki lakhaing gora trok Dwarbagori constituency ke parlupon bangso arong ki diring polling station angkang sidolo la bangso arong kaching thur ahinta paphidun peklang la sonsi kijun alang penchenglo towar ration card la pen hemso hemi jangre atangka sarhu sarhang atumta kelongli aphaidu peklang la sila haya kisung alongki jasemet rong ajo alidar atumta adaidu Babu Singh Hanse lapen Dhoni Hanse atum korteti si Panbari Hanse arongke jui ideta sonsi thekpon longdu athi rongasor nangke thandun atengke hemsota Dhoni Hanse atum si keklem saidelo sonsi hemi jangri apas buk anke Babu Singh Hanse si cherai pidet lapen jehang damta long lepusi nangche thandun Lasila puson rachari alidar atum jongsi dobomlang pulotang de Panbari Hanse arongke kangting kuk kachemanji derdilo lasila hai kachene kaholo along jasemet VDC chairman lape local MSC mate education EM Richard tok biatum tame kelang kangchim dunra kisung ke phovek atum aphan rabduna sonti meparji pusi hawar arada atum pen choning report Kaziranga pen resigning ti Karbi Anglong news Ngasua Hanse Te la so hem ki kim ko masi kim non te la patang ke det la tabang asu asu galilu kya soda pe hala asoida ke Dhoni Hanse Dhoni Hanse tum si ki kim lo la kalang ma kim ke bang le he ki kim ke bang so si kim na hajra ke chomra tunge la akon hala thikdar ku bang ke hala Hanse Dhoni Hanse Dhoni Hanse te la so hem tang te det ke ko son lo de nang batang ji putri puma mate nan to men si ge chi than na son duma avilu la pandel la puan de lo ala tala pulo la tala Ningkan ando ponde la so hem. la ke chuneng si chining si hem Mana ningkan silo. ni kan si lo hedi te la so hem ki kim ho la poisa ka olai pini passbook hai hui ken te na avilu dake avi passbook ave poisa da hatum si ka olai lo Passbook pondet po pasala te mulai dam det po. la paja passbook ana nang pima sabso ba pini pharo pho suri si son long don long hala ni so pu hi chini le he kala ide na tum ba hini ke ko son lo pini sarpi sabra poisa la son long dun dulu ma long du ni long dun de lang passbook do ma vente passbook avi la so passbook ka kali nang tum ba hini he nang tum he nang bang ke kene job card na tho passbook ko patala tadu tat non ke la ta ve pin nang lo Hatun lang si toko ma. ya Hatun lang si toko. passbook ke hem sidu ba kala paisa bang ke long delu long dun de lagi di kam da claim te ko son de la so he mang ente nang patang pina imposi pupo ma mate patang pinang po kala di la tala ta pi sop te mi thang sai di pi anda sop nang mi thang sa de nili tu mami paisa ko an tong long ni theng pi la bang mate hala nili supo si chini le hala ko si Ing hap tanang le tumi chibunay pa. kalang hala sirikita kalang hala puta ang hap tadu hata kalang kala di hala kontraktor binong bang ke nang claim pipa mi midel thang del patang tu de la so hem la ning samang samsen te la so hem ning sam nang kok le he bang nang pitang de po ta a hem bang na patang pisan te puli nang patang pia son te Konduktor amen ba no. kontraktor men bang noi ti putu tha pa hala so han se men ang pumyong te dunian o se dhoni Dhoni han Hanse. se la so hem ki kim ki rang huta dak sinang ai pu yu ni li pha hem chi lang nang pa me tu ni te nang ai kok bu ki pita wi de lo nang di pi pe de go jar sak si tang de ka ang hap ta bonai ni de siriki ang ta bonai ni Mungkin upay bi ong na tum sa ko chibunay tho. la tala si phelang di isi India Prime Minister Narendra Modi apai labang so appeared hipen JOC Halloween adim sangte choen dam tanglu
Prime Minister Narendra Modi apai Hiraben Modi alang li chiklojoni aprang pen keso cholong si hospital along se sitami chilang bomlo sitami alang li ke sarpi mati arta sitami kedu open ajok alang li pini mati jong ni phai thongkep arni ada por phai ke thomra achitem apora hut UN Mehta Heart Hospital asai hem along pensi asang tet ave ponsi pini pen ke ilitum apir thepen nangche odun tanglu Pinpur ponmi Narendra Modi apai Hiraben Modi alang like 1923 aningkan si amahang thekpon si non 2022 aningkan alang liphan langdamlo pulo tangte artaningkan 99 nangkipleng ansi ilitum appear thepen nangchi udunlo NEC ben jongkup kacheleng atowar long eke sompon Nijang Karbi Anglong Socheng constituency along Hamren Rong Sopi Angkang Arlo Ambinong NEC atowar pen jongkup kacheleng atowar long eke sompon BJP Sorkar kaike development kataram kong along kaprek adim along kaching thor amu ke klempon ason thak si Socheng constituency arlo RG ding kluipen ambinong jongkup arat akar I under Karbi Anglong Autonomous Council local area development fund pen local MEC head sing rongphar Joy Singh Kro VDC chairman Socheng constituency Moniram Teron ward commissioner lapen Ari Sanghua tumpen long e somponlu Abatai birta achatai along jongkup kacheleng atowar kahainu kilitpik rat kaning ripon along het sing rongphar MEC ke haipen jongkup arat aphan birta kimi wanpilo bon talabang swatowar long eke sompon lake sen gravel anjot pusi thanpon black topping abangke nonamatke tangdak pon pelang tangte pherang keang lu kaning jepon alam thele arjuponik sina Naan fansi bonai fan. La bangke hokpe bang ali tuma Karbi Anglong CM no Dr. Suram Mahapachuru nangi ate alangli nilitum long korotrok homosti pandament rongso rongbot apacing tupan kuti sisi la bangso tangka nang panong pilo ala so tangka pensin nili tame pinidak chong kup la pendak binong kecileng tuwar pan si onda punya pati nili along e sampono nasi non pong bang la so tuwar bang black topping ane kalilang sedame sengravel celan micit motor an si tunai pokok So tang dela amlong pen long pai kacheleng atowar bang ko anang ni. La bangke hokpe da bangke dak hini skim ki pitang dolo RIDF skim pen isi bangke dak chongkup tu long pai waya lang mengang la so to wata dolo la pen hala amlong tu long pai maksud to wata dolo hala bang non technical chok chalang na ten prabjin pen tendar ko Samilangso Sports Association ningkan ingkora phokepleng ruptalin asengkan ketalon pon Lakha kripli korkan thi MEC constituency ke parlo Samilangso Sports Association 1997 aningkan amahang pathek ponsi matijongni phain kora sirkep suri hini rain kora hini arni anke ningkan ingkora pho an nang choksi silver jubilee celebration mate ruptalin asengkan talon ponlo Samilangso mini stadium along alir alon pen talon pon Bangso amai charipon Raju Be Samilangso Sports Association mai phu lapen alohi pachinipon Rukasen Rongphar Samilangso Sports Association Kongchun Bang alohi Sarpo Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Phapang Jang alohi Joy Singh Tiso Samilangso Sports Association Founders President Sona Singh Hanse Samilangso Sports Association Founders Secretary Ropholo Bosumotari Samilangso Sports Association Founders Assistant Secretary Robinson Rongpi Samilangso Town Committee Chairman Sarsing Togbi Samilangso Lems Chairman Surjo Teron Minority Chairman Lapen Samilangso Sports Association Ex-President Vidya Tiso Secretary Gulab Kramsapen Chenglok Penangan Manpeng Kidotum Chetong Dunsi Ruptalin Asengkan Karcho Katalon Amayalong Alir Alon Pen Pedupon Lasonsi Aningbe Lunkan Amalin Padupon Thuji Lasonsi Rat Amai Pi Ing Samjin Pen Pachunpon Samilangso Pen Longbamon Ingti Karbi Anglong News playing silver limpin celebration Sambilang su auditorium hall si katalon kepadui pon siladak aja tong dumpen ningarong lo adak founder president lekai using tisu nang ita tong du depende general secretary lekai Sona Singh Hansi alam ni kami aja tong du apa ini lalu cuma pensi celebration cake pen itu Kada wajah tong sarpen la ningkaning ko rapo itu journey so association age lam tiun pa sigi than polo lo pendeki bangje hud abang so association matang da dak itu complex da infrastructure development upon
PPC claim nang pon ji ma lai wilang ki thak so ki mai pon la pente kadok beta ni aning rong la ning parong lo honorable CM ke hai ladak samilang solong itu 10 crores itu tangka fund ng people ladak indoor stadium lo auditorium lo gallery lo pente la boundary wall lo la siladak kapathu isi aklam mesen son ane non man pon bom sige banji ko bang lai ngi claim pon anji kedoan akam usame honorable si yang ke hai to kuliah mo angin pen non ang kerapsan kasina rap pon bom di do option si ni jete pon pensi maksud ni mesen si celebration ma pajudik lu Ande salak dak kapatuak feel labang non ke bang gitu train penit chen ingkan ben iklem bon dia sonang ring doma. labang ni tum misi planning kuri mom lapende estimate ladak isi ke kapini ni ব্যবস্থা kusina me kibi ponje bhang isi mesen isi aklam ladak salam ponje paning tuma tabon pen estimate ni salam bom na person do sedame honorable CM ke hai pan ki thanda melang kusin tuma tabon honorable CM ke hai lom dam all of honorable CM ke hai jam si go ahead to the tangte nil ko tangte claim iponipo